Tishumayelo leti ngwane desindvu nalamhla lonawe kude tishumayelo desindvu nguye lethumusa Mukelwe Simelane. Ngihamba naye umtukulu wamkhumbi Ngcamphalala lijale selalala lelidlalile nayo inzima yalo kakhulu ikakhulukati emsakatweni lapha kukhala mdumbandumbane nangale kwelithaka. Khumbi Ngcamphalala ke ngumkhulu wanhlakanipho Nzimanze lekungiyena longale etinkinobheni lekungiyena futhi lowathi asihlale phasi sisukumise nangu umsebenti wetishumayelo tesindvu. Namuhla ngwane ngicela sikhulume phethu kwesihloko lesibhlungu kepha lesimaqiniso. Ngibiteleni nje bonke naba bafana labancane kusukela kulose primary kuye kulose secondary lose high school lose college nalose bentako nalo ngibabe nalo ngumkhulu bahlalela yabo lendzaba le angeke ngiyende ibe yinze ngidayenda ibe imfishane into khona sivakale kahle. Sihloko sethu lesikhuluma ngaso sithi emandla endvodza akapheli. Emandla endvodza zange aphela akapheli emandla endvodza. Linyenti lethu namuhla asisaconzi ukuthi kusho ukuthini lokho. Lokunye lokwenda lokhu sentiwa imfundo sentiwa inkolo sentiwa nayimbucuko. Imfundo nenkolo ifike yasikhokha kakhudlwana thine labanye lesintengentenge saphuma kulelisiko. Into ke leqhamuka ngephandle ayikukhokhi entweni ikushiye ngelunyawo lunye. Manga la ngosesingayengana nje. Nangabe nje inkolo ikhokhile yakuthatha yakufaka enkolweni nawungibabe uyaqheka ngala ngasemasikweni ngoba vele sekunengi lokungala ngasemasikweni lo sewugqeka lova ngazi ukuthi nawubuka lenkolo iyaqheka. Nemfundo kanjalo ifikela abanye bethu yasikhokha la esikweni yasifaka lapha la sesinembuquko khona. Kwaphuma ke ukuthi emandla endvodza akapheli. Akapheli emandla endvodza. Ngiko kuthiwa budvodza abukhulelwa. Ngiko kuthiwa lithuna lendvodza liseceleni kwendlela. Ngiko kuthiwa indvodza iwela emaceleni. Funa konke lokho lengikhuluma ngawo ukuthi kusho ukuthini. Kunento lencane lesingayinaki sibe silisa ukuthi utala kwakhe nawumuntu wesilisa usuke utalelwe inhlupheko. Mhlambe ndangiva kahle sisachubeka. Ngisho ngani ukuthi kuvela kwakho emhlabeni nawumuntu wesilisa usuke utalelwe inhlupheko. Ngisho ngobe kude umuntu wesilisa lo kwavela emhlabeni wathi nje nakavela yena wakhanza ukuthi yonke impilo la yakuyo ibekile nje ithe thaca. Nangabe kukanjalo bokwathi usuqale ekuthale ngembili kunegravel. Ngiko nabantwana lesibakhulisako lasebadla tinkwata abopholoni nabochizi kusukela le primary. Ludzaka lobantwana lesibakhako emadodza akusasa lango. Lokuvela kwakho nje emhlabeni usuke sewathi ukuthi awukhanza kunetinkinga letinye letentiwe ngibabo wakho. Ngonteke nangawe babe akamhlawuli mina. Make waqala ngami kuqala. Qala umntwana. Babe washiya kanjalo. Futhi uyathi ukuthi vele sengivele ngilicala nje. Lokuthi ufuna ngolungisa indzaba yekutaleka kwami. Lomnyela ngathi ubuke emva khanze ukuthi namkhulu lemva. Kunetinto lachiya tilenga nje. Kanzi nababe nayo kunento lachiya tilenga nje. Ngiko sekubita ukuthi kwenteke nyalo. Sekubita ukuthi kusale kubuya nyalo lokuba indvodza. Ngiko sithini sithe emandla endvodza akapheli. Ikuphi lenkulumo lethi emandla endvodza akapheli.
awulahle lithawula nawuyindvodza nawesilisa. Asifundiseni nabantu babethu. 1 bakufunze kubeketela. 2 bafunze ngokuthi ikhona into lotawufisa kuyenda emhlabeni lekungeke kube lula lokuthi uyende. Ngeke kube lula lokuthi uyende. Ibuka senginayi content nayilenye manje sengidawuthini. Kule ngirecording nayi content. Ayibona nye la. Akusilule lokuthi kwende ngiko kuze kwendlula nangu lomnye nomjuna la mva kwethu nangu. Naye utona natela yona lenza ukuthi semandla endodza kapheli. Indvodza nayo le. Nayi ihamba yodwana. Yenhlakaniphi nayi indvodza ihamba yodwa nayi. Akunamba kuthi ngisho naye inkomo lenye loyibonako lethi khona nathi yangesheya kwemfula nayo yona iyodwa nayi. Mandla endvodza leyo akapheli. Kukhona timo letike tikucaka ukhanze ukuthi libitha ukuthi ube wedwa naku uyoqalela phasi impilo naku. Mandla endvodza akapheli. Nayi bekuyishuthi ibonakale nayi yaba yodwa igudla umfula iyoshona entasi nayi emandla endvodza akapheli indvuna nayo nayi netinkinga tayo nathi letinye leya kuto leyiqhamuka le yona kude ngisho nayinyele ngala ihamba yodwa igudla lomfula kuthi xa kweyini kwathi bakankomo ngoba mina ngisiyinkomo kepha lokusala ke emandla endvodza akapheli ngiko nayo nayi iphuko phela kuya embili asesikufunze lokho sikufunze sifunze nangokuthi nangabe uwesilisa liphutha lo lentako emhlabeni linemphumela walo angeke wente liphutha bese impilo ikuphendula ngalokunye wente liphutha yathi ukuthi ngesilumbi bathi kune consequence yale liphutha ngiko labanye abakhanza bangale bavalelwe bo correctional basawulungiswa khona kuneliphutha lalenta ngala bese kubitha sawulungisela ke ngale labanye kuneliphutha lelentile lekungathi phathi kahle uyathi awuphela umnyaka angakayi kuyovela kudokotela ufuna emaphilisi ekuthinzibalisa leni kuneliphutha lengalenda lemva le kepha yathi noma ngabe kunjalo uthi emandla endvodza akapheli lomnye ngumntwana vele utaleke kanjalo lomnye utaleke kabi nje ngendlela kokuthi vele uthi avela nje wanga understand lo mntwana ukuthi leni mina ngithi ngise primary ngibe nginikete emaphilisi njalo ntsamba mana ngiyolala nginikwe emaphilisi wehamba ingqondo yasiyabuya sewukhulile naye soyawadla amaphilisi kwavela ienga la kuye waqota wabilelana wafisa nekutibulala wafisa nekubulala bona labatali abamlethe emhlabeni emandla endvodza mfana makapheli akapheli emandla endvodza ngabuki lokhu la eceleni kwakho buka lembila uyakhona lomnye wakhile wawakha umuntu ngikhuluma ngento letibonakala mina ngangihamba ngaya kulenye indzawo ngala ngenze ngisho ngoba live lincane ngidlula eceleni kwemithi lemibili leseceleni kwemgwaqo ngihamba nemvu wangakhona kwathi likhaya lelesimelane lenye ngidakulayela lapha ngempili wasinaleli likhaya babe wala wahamba washiswa yini wathi ubuya em17 wakhanza kunalomunye nabala basebenta kuma forces wamkhanza la khathi wathi angeke ngibe ngibageca ngacela imba ngiyashiya walishiya lelikhaya washiya konke nalomfati nalabantwana washiya nalapha ngempili lapha ke kwavela umntwana ngoba kunenkambi la ngempili kwavela umntwana wathi lo baba wakhona ngiyashiya washiya ngikoselitinzala nje bagcina labo make bahambile emandla endvodza akapheli nasikhuluma sithi emandla endvodza akapheli sisho lokho nje akapheli emandla endvodza nayi lenye siyibonile nayo yendlula la ingomo yamba yodwana iyatshengisa ukuthi emandla endvodza akapheli ngiko labanye ukhanza likhaya lisele lodwana babe ushile uhambile lokho ke futhi nawungathi uyakubuka nje uyakuhlatiya emakhaya lamanyenti lashiye bobabe bawashiya odwana bawashiya ngekuthi lo make besekane singane lesingane kusuke singasize ukuthi sesifazane kusuke kungibabe lomunye ngiko yethu le iconzene nathi lomnye bambhidlikela ekhaya lakhe lomnye lokungikhuluma bambhidlikela lakhe naye emandla endvodza akapheli nako ngifuna ukugqizelela akapheli emandla endvodza kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ngeke uthi uyindvodza ngoba sewuwe etulu esihlahleni wathi bham lapha phansi bese utshela ukuthi angisaphinzi ngigibele esihlahla ushona khona kepha ndesiqiniseko sokuthi lesihlahla lowe kuso lendlela lowe ngaso uyasithola sifundo salokho akapheli emandla endvodza asikufunze lokho sifundzise nalabantwana nabalesibatalako
ikakhulu kahle ababesilisa akhule athi kokuthi kungenteka mfana wami utawufunza isikole enhlakanipho ufunze uqede ufunzele uqede usebente ulakhe likhala kanzimanzi uthatha umfati umbekela bafike bamgibele la khaya kakho abadala abantwana baze babe bathathu uthi uhamba uyokwenda iDNA ifike ithi iDNA kude ngishona munye wakho amandla endodza kaphela Nusabweza uthatha qelemba uthi ngiphilelani so ubulala konke lokukhona emandla endodza kapheli emandla endodza kapheli ngiko ngeke ngikhutsate mina kunaba labasakhula hlakanipha noma ngabe sewufikele esigaba sokuthi nyalo sofuna ukuqala likhaya hlakanipha ungaliqali likhaya lakho liqale lithandweni liqale likhaya lakho ulakha ngokuthi wanzisa teacher temuntu wababo wakho ngahuha lithando lwemuntu ngoba manje endodza kapheli das nalukhukile lithando ngalenye ilanga uthi uyabuya emsebentini ukhanze kunelicathulo lapha eminyango longadadi uthi uyahlola ubona isikhiya sibona ngathi silenge khazi uthi yangiqonqotha kuvule umuntu agqoka iBVD aqawansa ukho emandla endodza kapheli angeke besilanza ibhidozo into ovipita lelikhaya awulibidi wenta njani uhlala wadi ukuthi wakhuluma lo munye lesinye silima sathi emandla endodza kapheli yokuqalela phansi impilo lokuqalela kwakho impilo lembilo soyiqalela khona so uyofuna umuntu lotla uhlala naye phansi umthethe umntwana nebantu nangabe nawe unenhlitiyo lenje mina ungibona ngina sathane lonje nangabe ngeke ukhone kumbeketelela nawe utafika ungilingise nangiya lo wento abantu bacabanga ukuthi akunalutho la ngempilo sebengihlekisa bangihleka ngala nangala ukuthi awumbuki umfati wakhe bafike bamkhanza anendvodza lapha ngekhathi nawe nangabe utana kona lokho ngishiye noma ngihlalele ngedwana ngiyawuhlala ngedwa hambe kwakhe likhaya hlale ube wedwana lamanye amakhasi wabonile sine lesitelo lesesibona ukuthi sesitelwe ngayitolo umkhanze babe uhlalela yedwana lapha asikhutsati lokho sithi ngishumayele tesintu kepha usiwabonile abanye umkhanze ahlala yedwana lapha sekunesalukathi siyatiwa ukuthi sangale wasibona siqhamuka sithi sithwele naindishi nayi yensimbi uyathi sinangoke gogo bani so yakamkhulu bani selishoni lelilanga selenilanza tinkomo le ngoba sowabaluwashi logogoze kuyathiwa nje siwaqhamuka ngala wabheka le uyakalo yamkhulu loye sithi bude ukuthi manje lo gogo akayingani kohlala lapha safunza sesibadzala ukuthi wo lo gogo lokuthi angeke yohlala nalomkhulu kuthi naye lo gogo unaketa kakhe tinkinga kanzi namkhulu ngale uthi nami sengaba netaka mtinkinga letawu ngenta singahlali nemuntu leni ngoba emandla endodza akapheli kusho kuthini sho sileli khaya sengikulo nyalo libangwe ukuthi emandla endodza akapheli mbamba ngibona ngakhe lana nje nginalo likhaya ngalakha ngalishiya ngoba emandla endodza akapheli ngashiya lelikhaya ngibona ngilapha nje lo gogo lombona ko lohlala endlula etala usuke naye alethe ukuhlupheka kwakhe lesifike sikubone nasifika lapha endlini bese uyajika nakajike ekseni utamva ngeliqulu ngoba nabayale ubinzile nakajika umva ngeliqulu bese uyabona siso wesuthi gogo ngibo sekahamba ngeliqulu sesitala kunaka sesibadzala uthi wo gogo sibanibanyana lokuthi nakayale ntsambama aye abinzile umbona athwelele indishi leyincenci ekuseni sothi awuhlangana naye so uyahlabela sengiyabona nyalo sengimdzala ukuthi vele kufanele kusahlabele leni ngoba so udzilitile umthwalo wakhe lela bakawudzilita khona akahlali ngale ngeke ahlale ngoba lelikhala ekilo lapha lelakhiwe ngilendodza leya selikhala lisho ukuthi lingumphumela ukuthi emandla endodza kapheli aningiva angeke futhi nize ningive ngoba nine ningilaba labanye labahlalela kuhleka abantu ningilaba labanye labahlalela kuhleka ningilaba labanye labahlalela kukhuluma tindzaba tebantu uthi uvile yini hey wena angikuthi ngiselele iphepha mahala uthi vile into yasibanibanyana kuthi hawu phela sibanibanyana ube sesawugilatika indvodza ayifike yamamba khaqa asathi sitawushonaphi ihambile nje noma ngabe uhlala ukanjalo tiye tata kakho tindzaba nganye ilanga noma ngabe ukanjalo kepha mina namhla ngifuna ukukhuluma nalo baba ngikhuluma nalabantu babakhe labaselele abathi iqiniso ukuthi emandla endodza kapheli naye lo baba akakhule athi ukuthi
akusho ukuthi ngoba sewukhanze kunje la sowuthatha ikhwamati yakho wena babe usinyalishiya leli khaya leli uyahamba nje bese uyagohlwa ngempilo. Icala phansi, calela phansi. Ngikona usibuka ke lesiswathi sethu kwethine lesihamba ngaso usihlatiye. Uyasibona Siswati sinalelinye liso. Lena ungabite emadodza wabute ukuthi emadodza senihlaleni phasi niyasibona lesiswathi. Bekungaba njani lesiswathi sisingenise nalamasontweni? Bangabe sebathi niyamuva kenyalo sokhuluma kusangana kwakhe. Ngani? Ngiyayathi indodza mina lengeke ngayibona. Ithethe umfati. Lekholwa ke yamthatha. Batala abantwana. Bathi sebahambile lici bantwana sebaqedze ngisho form 5 labanye. Washona lo maka. Wabathela babe uyatibuka ukuthi ngisitshuze mina ngidakwenda njani. Kwabita athamba uqalela phasi impilo. Wabuya nesitshununu. Lencane impela lencane ngisho kunakula abantu babakhe intombi. Itawungena kuphi? Basukuma abantwana bema ngetinyawo bathi cha ke babe siyabona kona ukuthi sowubuya namake lomunye. Sithi inkinga naloko kepha hayi emntini wamake wethu. Hayi endlini yamake wethu. Sekusho ukuthini lokho? Sebatama kumkhumbuta athi emandla endodza kapheli yebabe njengoba sowubonile wena ukuthi sowungaqalela phasi impilo. Hamba uyiqalela phasi phela le hayi la mntini wamake. Sekulukhuni ke lapho. Lasala likhala abatindzala abantwana bathi lingamanelo ohloke le lamake wethu leli. Lo munye okhanze ngokuthi yena utshela ukuthi mina ngikholwa mbamba mina ngiyisebenza lento yesintu. Aqale indlu eceleni. Khona la khala lakhila aqale lenye indlu eceleni. Lokuqala indlu eceleni kusho ukuthini? Sho semandla endodza kapheli leni ngoba ungeke lo mfati lo munye bese uyamthatha uyomfaka endlini yakalo lo munye ngeke ukwente lokho. Ngaphandle nangabe ulilawu leli. Angeke umfati umthathele lawini bese uhlale lawini tala abantwana. Ufuna umthathela lawini bese uyamkhipha umfaka endlini yakhe. Ngeke ke kulendlu. Ngaphandle nangabe nalo utamthatha umbuyisela lawini. Emandla endodza kapheli. Akusilula lokho. Angathi ukuthi singabe singabafundisa njani emajaha nangala sakhula. Naba labangangani hlakanipho. La sebaqedze kufundzela la sebamele ukuthi sebafuna kuyoqala kusebenza abatawuqala impilo. Nathi ukuthi nisethe abathatha abafati. Umthathe ubite umshado wa 170,000 hlakanipho. Kube nemakhekhe kube nako konke. 3 months, 3 years down the line. Umbambe red handed analenye indvodza. Emandla endvodza kapheli ngitshela wena mina. Lokho umbambile kunaye iDouble Story Mansion yakho lo yakhile. Yathi ukuthi emandla endvodza kapheli. Ufuna uphume uyohlalela phasi impilo. Ungangibuthi ukuthi ngiphumelane emntini wami utawuphuma phela ngoba lo muntu wakalabani lo ngaphandle ke nangabe uvuthiwe la wasina uwakha lo muntu wangambeki phambili lo mfati ithi ngiyokhonta ngaye wabeka amakwakho wathi sitokhonta nganangi sibantwana thina la nangi lelikhaya emandla endodza kapheli asikubambe lokho sikwati yiko itolo ngibekisile ngathi siwabonile lamanye emakhaya ababona bobaba umkhanza ahlalela yedwana lapho ubona ngagogo nje so uzukhulile waqala naye besaqinile angumfati naye uyabona ukuthi kushothe emandla emfati nawo kapheli ngoba nanginyalo sowuzusαλukade bese uyadibuta athi labantu laba abahlali ngani kanye bavumelana kokusilalela la mina ngisahlali nemuntu nginetinkinga takami nawe unetinkinga takakho angifuni ukuinherisha tinkinga takakho ngoba nangikuthatha uba ngumfati kusho ukuthi letinkinga takakho setawubuya tibela kami buya sitokuxoxa ngetinkinga nawe ujike ubuye leyo qadulula takakho nami ngidawusala letakami la emandla endvodza akapheli funzani majaha kuthi inzambo funzani majaha kuthi kuthatha sibhamu funzani majaha kuthi kuthatha celemba ubulale umuntu akusithi nekuthatha sibhamu utibulale nana nawe akusithi la kusemhlabeni la sikhona khona la kubhlungu lokule ngikhuluma ngawo kepha iqiniso lithini lithi emandla endvodza kapheli wambamba njengana imiti lengibekise ngayo ngathi ngayikhanza ngala kwathiwa nalalo babe washiya wathi asemsebentini make wabona lijaha labe lisebentela khona la Dudani lagcine nalo liselenta abulima selihlala khona lapho wahamba wafika ngalenye ilanga wababamba nalapha ngento yasinakhona kwabanjalo njengoba wabona lamakhaya la ngangikulanzelana kwawudindzala kusahlala umuntu nalabo make bahlala bagcine babuyele emakubo nalaba labe babhizi nabo bagcine sebathi ngeke ngikuthathe mina ngakuthatha njani ngoba ngangiganga nawe ekhaya lendvodza yakho nase ngikuthathileke ngibani utawuganga naye wena kuleli khaya lengabe ngikwakhele lona emaja emandla endvodza kapheli emandla endvodza kapheli emandla endvodza kapheli akayuphele emandla endvodza
emandla endvodza akapheli asikufunze lokho sikunake lokho sikufunze bese ke nananga emadvodza ke lavama kulalela abafati bebantu ukuthi bathini wahlalela yena khansela abafati bebantu ukuthi wo uthi unetinkinga letithini lokho ndako ngakusasa kuyakwendeka kuwe noma kuyakwendwa kumntwana wakho nokuthi awuqhamuka nje umfati wabantu ete kuwe ete netinkinga takhe uyekele wena kumsita kule tinkinga takhe ubite le ndvodza yakho utokhuluma naye ubese uyongena lapha ephentini so uthi khanza ke wena so ungimaster ngoba so yakhona kungena lapha emandla endvodza kapheli ngalelinye lemalanga lokwendako bawokwenda kuwe bawokwenda kubantu babakho indvodza sibili lephilako nje angeke ithi noma ngayiyambona umfati ubuthakathaka bese yona seyivula emadlebe seyifuna kumlalela ukuthi uthini ngetinkinga takakhe akekho umfati longana tinkinga ekhakhakhe njengoba kude indvodza lede inkinga nemfati wayo emandla endvodza kapheli asikunake lo akaphele emandla endvodza ngiyabona Sakazingo